in a space to be tempted by bread. Otlakana kwe Jesu alapile. Otlakana kwe Jesu alinjwa. Honani age, le stage, sel Satan asa ulekin kanto zenze. Ubani awala ba. Hawa hona level nya o ntwetse ka udia. Dika o ke ndile mo tsaka bantao. Banana ba shape zentle, ba bina ka black. Ke letsa scoop ke sa ba bone. Ka sheno ha ke letsi scoop ke buhudi. Ha ba etsa thomo e ka black, ha ke ba tlo sheba. Kana mafusa frata pala. Hona le ntse di o tshebe wa di batla, hobane ha wa di lapela. That's why Modimo ha batla mo lapele o ne a taste ya botemba hae. In the upper room Modimo na ba ne a taste ya botemba hae. Ka mo ha diketso chapter 2 Modimo a emella morao. Batla me ho ba le dikopano mo ba geng hlola petse. Re nyoretse tloho because re tseba thotile wa etsa re tseba dimension o tsile wa tsena ka hayo re tseba le hulaganya lo tsile wa le senola ntlema ke ntwenyane. You can do better. Bakai bana le basadu baka re ishalo ka hama hai la bala bela nesia mola tswana moya waka o la bala bela Jehova. So Sioni can only travail kabaka la tlala. That's why ntowe la betsing re tlo e bona in your gallery. Ntowe la betsing re tlo e bona on your Google. What is it that you search most? That's a revelation of your desire. Re tlo e bona re kena music mo ha. That's a revelation of your desire. Re tlo e bona ha re kena ka ha Spotify sa hao. Ha re kena YouTube nya hao re bona ntotso di la betsing. Kona na we. Batho ba la betsing motho pele e le ho le hlohodolo. Ba la betsing ho loka. O keke wa loka o salaka tse ho loka. O hloka la sebe be so tempuka ntse so utlwile bohloko ba sona. Bohloko ba sebe ke o re bo arohanya le dimension ya botemba Modimo. Ono so itloyetsa o sa khole bo tsaka. Adama ona tsama pela tau ka baka la ha ene mo apesitse. Mara ha ta o ja sebe a lo ipata. Nene ya halalela. Ere lentsona Modimo le Modimo wa thewa ka ha ene ne ha ise ile matsibuya. Are Adama, where are you? Meaning sebe ha se a tlosa Adama pela di profond. Se tlositse Adama pela Modimo. Ya ne nga mo etsa phamela di profond. So you will only thirst for righteousness if you know what sin has cost you. No. But now, when I say that dimension, how we are makapela batho. Hosanna to the highest. One on the monga santa waka from Roma. What's waka hallelujah with them bounty? Ketseba dimension and how you makapela batho pilo bula ke mana sonso bona ho motanga le bothata bo itseng. Ka word of knowledge bo bitse. Una le mohlanse di so tlosa dimension eo. O kene ka ha batho tla me o rapela ho ga kaofela. O batla frequency ya me ya o bona ntho tsa batho. Ha o sa tsebe se di so hopile eng. O keke wa lakatsa ho loka. O keke wa lakatsa khalalelo. Hona le ntho tse di ha so re lakatsa khalalelo bane re batla o ba betere. Re lakatsa khalalelo ba hona le bohlakile ka kena ka ha di patle. Le pele re ba batho matso ha bona banna le basadi ba ntsha di tripi ba fola. That is a dimension we have tasted. Babamba hona bana re kile ka kena ka ha taxi. Ha o tlwana botemba Modimo mosadi wa letwela a kana o sisinyeha. Ka baka la hore monna je re khanya o kene ka ha taxi. O hlamo kena ka ha taxi sna tsetsa hala. Ha to ba le tlala go ba hona le tshota. So our hunger will trigger our labor pains. Number 2, what will cause you to travail is the burden of intercession. The burden
heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. My heart desire and my prayer for them is for them to be saved. A burden for intercession. Clinic a tswa tshwere dipilisi ba mmele o di ba wheelchair le ke tlise show o bua modimo ha o no nka pesitse matla le kana le ya Jesu o tshwana na tsama mona fodile amana elemana kakalabara kakaisalama alaka kakama swala aka hona le batho be ke kholo tsantse ka go bona. A burden of intercession. In the how bona motho a tlangwa ke difaha a kentse le diketa go tloa mona o ya fihla kwana o bo ba le takatso le if I had sufficient power motho ne ke mo fa deliverance now. So your burden for intercession, it will take you to a place of travail where you say, Lord, empower me. Lord, give me strength. Lord, give me power. The nations are waiting. The people are dying. For intercession will cause you to travail. No more death in this family before they know Jesus. I can tell you, Mudim, cannot listen a burden for intercession. When I'm so how about you happen? Who comes so who do so Chevelette TV? When I didn't tell him some happen like it. So who do see the machine that to Chevelette magic? Ubone polo e bapala kapela mahlo ha ntate o bone dithunya di feta ka di mahlo tsa batho o bone batho ka ga dropo ba matha le patlaka ba ba dia dithunya o tsi bo etsala modimo ba tsa mo gapela o na le ntwa e tla. A burden for intercession will cause you to travail, prophet, until you give birth to a nation. Now tswana mo loko tswana lo e moya wa halalela moya wa halalela moya wa halalela moya wa halalela I desire and I pray for the Israelites to be saved. To be an undercover agent, in the back line, behind the scenes, and pray for revival. How it gets easy. What you find, how there's a burden for intercession.
door. Prophet, there's a baby. Ke ho mo batho. Ba ne ya nja. La ke kwala ya kerekeng. Beke tse thabo e nshantse ke le ka tlung. Ekada. Ilika. Ke ba o beng ba yona. Ke ba o beng ba yona. Hona le beng ba bo profeta bo tshileng ka bona. Ke bona tsona mo dimo le mahwaya. Sempanse batshwela pele ka ine sempanse batshwela pele ba maqeba sempanse batshwela pele ka tabo hefe hai la cosa taka pele ya pakas nana batho hana sabina o ba tseba dipina ba bina o hona le mollo o re mpina la batho ba tloela worship team hona le mollo o re mpina la batho ba ngala hobane wena wa bitse tsodula o bitse izona ngombe dipina tsa Sioni ke ka ho batho ba bina difina wena o utlwa di-lyrics tse ba sa di utlwi hobane o bitse izonyoloa. You are called for dominion. That's why my people ba hello ba back. Ba tsena o sibitsa. Ke ka house stop out la direke mologa masela. House stop out rapela o loga matha. Hobane o ba le nthoka ho wena. La o sa isebedise meme ya tla e batla ho utswa. Hai, hona le moya o halalela. In their position of intercession, because these are not intercessors, these are the watchers. Se ba sa rapele kereke ya Afrikaans ka ho bona ha ba qala ba focus on the administration of the church, they lose focus because bona ba tswalla for the admin, ba tswalla for the priesthood. Hey hona le batho ba neng ba priesta ha ba tswalla o tshwana le batho ba tswalla tabernakele. That's why now I'm going to say it's mollo wa tsoha. Now I'm going to say mollo wa tsoha. Now I'm the construction site ho na le ntho tswa ka ga batho.
bang ba bona modimo a kekele a bantsha mesebetsi e ba e sebetsang hobane ke ba humwa ba modimo mo ba teng. That's why le ha o bontsha di-attack tsa bollo ifemeng eo. Ha o le motho a rekisang o bontsha di-attack tsa bollo mo le rekisetsang teng. Wena o bona na modimo go tswa le kgwebo ba lehe ka thorongwe go tlo nyupisa meriana ya motheno a roetseng a batlang batho ba bang ba tsamaye mo le rekisetsang teng. I'm taking a profit down. Na le mong ha o tla di-challenge mosebetsing sana no sign a resignation letter. Ka thona le motho a ikentseng kokonono ya feme eo a sebedisetsang batho moriana le kgwa le bahlwai batho ba tebelwa. Le wena o bona o matha di-hearing tso sa di tsebeng ka the bothata se wena. Bothata ke assignment ya hao. O rongwa o tlo uproota mesebetsi ya sefi ya lesi ya sera le lefifi. You are sent to take out the powers of darkness. You are part of the ecclesia, part of the church. You carry the whole of God. You carry the dominion of God. Ka ho batho ba bang ba kopane le di-challenge tsa hao mosebetsing. Batho ba bang ba kopane le ntwa tsa hao sekolong. Wena o motho fela sekolong seo. O morumuwa wa modimo hona le alendane ya kolo seo. E sale le teng le pelo kena sekolong seo. E kwenyang bana, e bolayang bana. E etsang hore bana ba shwe selemo le selemo. The reason wena o idi bana ka ga sekolo seo. O morumuwa wa go tsitolla alendane eo. There's a burden. What's a burden? Ni ke pasana. Ke ha o tswa o sebeletsa modimo ma go bo utlwe ka hona le ntho down. Ka ta wetsa ntwentle batho ba ntse ba re thank you for the intercession. Thank you for the word. Ma go bo utlwe there's more. I can do more. I can do more. But how shapela matsoma you feel like no. This is the list of my capacity. Can I pray with the people of the burden? Can I pray with the people of the burden? All right. Honale ke tlametseng ke mo imparte ka tlala ya modimo. Ya re I have become numb. Le rato la de la pele le timme. Tlala ya ne ya o rapela bosibu ishwile. La ke hloba yetso ya ke sa kgona ho rapela. Ya modimo a nhlokisitse borokong kampa ka kena TikTok. Hona le ntho ke tlo tshella yona. What's that tell you bitswa? Ibitswa the impartation of spirit. Domanaya. Elisha pele Elia a tsamaya o re ke kopa karolo ya moya wa hao habedi. That is what we call an impartation of spirit. Meaning o re ke batla mohla Elia sa di siko le fatshe. Ho be le ntshwana le Elia e tsamayang ka ga batho. Kopa. Ho bona hore modimo ha ka kopanya the apostolic and the prophetic o re-establish a kereke because bibele kereke e thewe motheo wa ba apostola le ba profeta. Meaning when the apostolic matches with the prophetic, there are people who are destined to be positioned. Ka ba tla betseng ba khutlisetse madulong. Ba ne se tlala ya bona for modimo isho. Ba ne se ba kgathetse le go sebeletsa. Ba ne ha tla kerekeng ha le hae o batla o tla kerekeng ba ga fihla kerekeng o tla pelo e titibela. E mong ha tla ya kerekeng o tla sa batho na ha fihla kerekeng o thabile. It means hona le ntho e jang le tlala ya hao e jang le nyoho la hao. Ma ha o fihla kerekeng o ma this is the best place I've ever been. Ma ha o le ka hona le ntho e reng sky ya mo. It means the devil has stolen your hunger. He has stolen your thirst. But I declare under the apostolic authority and under the prophetic power of the Holy Ghost. Emmanuel Center.
tshwana ditšhaba re sere ke loile thaba ya Sione mo meya ba lokile ke phethatswa tshwana re tlo tshwana ditšhaba ke nao moya o ba kenya Sione ke nao moya o ba nyolla thaba ya Sabeha diashara ke kopa diashara tse malalaausi go na le ntho modimo e lokolla Wait a little bit, my son. Wait a little bit. The Spirit will take you to life. I want to release this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ushers, look at this. I need 2 or 3 intercessors who will occupy the corners. Can I have someone on that corner? Can I have another one on that corner? Please stand over there, my son. Can I have someone who will pray on that corner? Don't go there. Please stand on that corner. I want you to pray in tongues because we are ushering a dimension of glory. Is there another one on that corner? Please occupy that corner. Come on, somebody pray in the Holy Ghost. What are the dimension ya hanya? My God, give me Fuselelo. In the next 10 seconds, Kolo, Hanya, Kolo, Matijano, Kakumo, Yabul, Liane Nasa Honoga Bella, Utoga Bella, Gankan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kill Tamoy. Kill Tamoy. Get out, go what's a boy. Get out, go what's a priest. Get out, go what's a priest. Get out, go what's a priest.